Ti surat ngentay ikan biyag ita kat naggapu ni pagayam a Peter. Kayat ko apay drama ti pakasaritaak bareng pakaadawan iti adal karag iti padak adungtungeg. Bueno, papagayam, hintay man nga rudenggen ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod ti pagayam tayo ani Peter ti San Fernando City, La Union. Nay! Ay si kamot gayam Hiltrodes. Ay na. Wana na. Ada nga min umay ko iyaga para kada kayo. Ay, adya ka di day tabalasang ka. Ay, uwan gayam ay sumarkapay Adyaman ak nana. Ay, umay ka. Taag tugaw ka pa dito. Tadi takit agtak-tak der iti ayan tiri daw. Adyaman ak nana. Adya day to'y ay kita agman. Nagpintas ba't ka na bakya? Maibagay unay kada kayo dito, nana. Ay nabalasang ka. Imbang mantay ni kandak iti na ito'y. Ay, isun ati aramatak amapan iti palengke. Kastaak namin ang makigayam, nana. Amo yung matpan. Ay nakasingsingpot ka. Nagsaya ati ugalim. Oray da kayo mat, nana. Ay sikal ako man ti manugang ka. Apay, nana. Adan ay asawa ni Peter? Ay, awan pa'y asawa da adwa. Da Peter kan Simon. Ay, kunak, ano adan manugang nyo, nana? Ay, awan pa'y nga raw. Iso sikal ako man ti kurso na daan ni Simon. Apay, di yung kayat ang mga asawa ni Peter, nana? Ay, kayat kumot adamot ijay bagyo nga agad adal. Kan ijay mutin nga agnanaad. Mabaling na mo ti agawid amin alam. Nagasto, kan tak-tak pa'y. Banog pa'y kit di Sa bagay. Ay, ni Simon ti mangmanggad dito San Fernando. Ay makita na ka kumamot kat pagdatunan na kan. Da kayo mat, nana. Awan gayam. Awan ka di pa'y kaayan-ayat ni Peter? Jaklaan mo Ang kanayon ko nga ibilin nga agadal pa'y talakayon nga agkulihaw. Okay lang, day dyan, nana. Ta iti kulihyo, kat aglalaukan day ta. Ada ubing adalakay. Basta kayat da pa'y ti agadal, mabalinlat ta. Uray mat iti high school. Adan to pa'y high school at 30 titawan na. Ay, kawan Saan mo't apag-uubingan wano paglalakayan day ta? No, kayat mo ti makaadal. Ay, win gayam. Ay, si kagay Hiltrodes. Di mon kayat ti agadal. Nagaypasak matin, nana, nagrigat mo ti sumrag iti trabaho. No awan ti kadikit mo. Talaga akas ka ti daddo maapanggadan. Una-unda pa'y la jay am-am mo da nga isirak wano awatan ngam si kaadida am-am mo. Iso adyak kaya, nana. Kahit anya nga ti trabahom ita. Agbantay ijay negosyo ka? Ayun, anya. Damat gayam bagasam ijay ilay. Ay, husto na ijayan. Kurang, nana. Iso nangabangak pa iti pwesto iji pakanan. Daytay kantina apakakit kita akan kano da duma. Wana na. Dumagas kayo lang iji amangan. Kan ibagayo tinagan ko tapno dida kayon singiran. Ay kababain sa amay. Awan ti rumbang apagbainan nyo, nana. Taimbilang kayon nga ina. Wan gayam, nana. Kumustahan yung tuman mat ni Peter? Ibagayo akong kumustahan? Di ka madanagan balasan ko. Idanon ko nga idanon dayta. Agun ni mo't ti cellphone ko nga inregalo ni Hiltrodes. Sumdatak. Hello! Nanang! Si Kamagayang Peter, anak ka. Apay ka, day? Agawid ako ni Timapit, nanang. Ay, sige, anak. Agawid kanta, dito kan San Fernando nga agadal. Asidag matlaan. Uy, nanang. Agawid ako na. Ay, anak. Dito kan nga agadal. At
nanang. Ay siguro, pampanunutam ti gastos. Nala, nasayaat mo't nuagsar din kapailaan. Damot nasayaat apang ganan dito'y. Anya bang gadan day nanang? Ay, tumulong ka kadagiti pwesto ni Gertrudes. Anya? Imbag day jay anak ko, tanasing put abalasan. Kan ada kabukbukudan na apagbiyagan. No iso ti maasawam, aggan ada gusti negosyo yaw. Kat mabalin nyo apadakkelan. Mairanod kaminto matan ka ni tatang mo. Sana kasati kayat ko asawan nanang. Ay, mawatan ka. Sige, agawid kalatan no masadot kan nga agadal. Ay, di ka ka din nagbabain. Armam to ni Gertrudes, ta gusto kan kadayjay. Ay, madlaw ko akrash na kalaunay. Ngamen, tunggal umay dito balay makisarsarita kanyak. Sikat isang kadakamat na. Kastring amin day nanang. Ay, naanak ko, limang lalakyan ka. Ay, di ka ko managbabain. Armamon ni Gertrudes. Agawid ka, taumay mo asawaan. Period. Anya? Total, kaya't mumutan ti agawid. Kan kasla di mon kayat ti agadal. Di agawid kan. Anya pa'y lati ururayam. Awidan! Dayjay ni Gertrudes. Isa ti agpambantay iti pwesto na. Dumagasak itay, taibagakon kwa na agawidan ni Peter. Nana, Ne, nakita na ko. dumagas ka pa'y anana, taata itid ko. Ay, balasang ka. Anya ayati ko na nga itid mo manan. Gimatangak itinaimas asaramsam dita. Yawit yun Ay, amangan no kanumat na itakat itid mo pa'y laang man. Ado dita na. Iswadi ka madanagan. Basta no itid ko apara kada kayo, talaga ako kwayo. Amoyo matan, napatid kayo kanyan. Ay, sige balasang ka. Ay, agyaman nakiti kinasayaat mo. Sikala ko man ti manugang ka. Bareng kayat nakani Peter, nana. Kaya't nakadayjay no ibaga. Madimot ti kastabaket. Ti Anya. Si kamutan ti makitultulag ka ni Gertrudes. Anya atulag nga ibagbagam. Ngarmon ni Peter. Napay, dakas. Amom pa'y matirik na ni Peter, saan kat nga isubom latan ti banag, adi namot kayat. Anya. Kaslamat lang makanday ta, Ano anya ti kayat mo araman? Iso ti kanaem. Ay kalukuan day ta nga ibagbagam. No anya tinasustansya nga uray maditiraman na. Masapol akanam. Anya? Isu ano makan ko ma. Nasustansya ni Gertrudes. Isu arumbang lang nga isu tipilyan ni Peter. Bakay, narigat asaklawan ta ultimo ti puso ti anak ta. Ay, saan apanang saklaw dayjay? Panangi sakit laeng tapno na saya at timasakbayan na. Period! Abay, Simon, saan mo akayat ni Gertrudes nga agbalin nga ipag? No iso ti pilyan ni Peter akabagis ko, di iso. Siya kaya ti agpili ti agbalin nga ipag ko. No asino tinapili ti kabsat ko, iso. Kasta ti kayat ko nga anak. Apay, iso ayat ti kursunada ni Peter nanan. Ison to ti ibagak nga armen na inton sumangpay. Tagsardeng pay laang ka no nga agadal. Apay nga ngagsardan. Naumabot nga tana. Ay gusto matkit day. Tawan matan ti maitulong ko para iti panagadal na. Agawi din, taasawaan nakit din ni Gertrudes. Agsasaw ni nanang yaw. Kasla iso ti mga sawa. Di na pairaeman tirik na ti anak na. Apaya tatang. Anya ti ammo tayaw no wadamat sabali akayat ni Peter. Wanat? Bayan tayong agpili ti kayat na. Basta nasaya at lakit day. Talaga ba? Mabalin, ayang iselsel mo itingiwat jay banag asana maalunon ti may sa ataaw. Mawatan kayo, tatang. Ang jay inayaw, ti sana makaawat. Nasaya at lang, kaya tento ni Peter.
Total, adamat basit pamuyaan ni Gertrudes. Ang no daduma kat saan ana emma da dya tatang? Ti kayat ni Peter kat dagiti na emma ababalasang. Uray na pintas, no sumariwak kamay, ay isa nalakit di akayat. Agsagana ka ta agawid tan. Ano? Sansanayin ka iti Ilocano. Tapno saan kanto amarigatan no kasauda ka datatang kenanang. Ngamin, di damo ti Tagalog. O sige, turuan mo akong mag-Ilocano. Talaga agagatan ka asuruan nga ag-Ilocano. Tapno oray di ka makasao, makaawat ka. O sige, Peter. Sa bagay, nalakam la asuruan ti Ilocano. Tamawatan mo ti daduma. Ganday ta ayog mo. Pasaray ayog ti Ilocano. Oo nga eh. O sige, kita maminan. Tama nga no at dapay nalipatan. Nasaysaya ti kaste Arabia pa nagbiyahe ta. Tapno awan unay ti makakita ka data sumangpet iti balay. Ngamin, chismosa ti kaduan na kaaruba mi jay. Ganun ba? Wendoris, Talagang ganyan. Maski saan. sapay la ko matamaan usam tingiwat ni nanang. Kasi may pagkabungangera eh. Masasanay din ako. Sapay la ko ma, Doris. Like, sino nga taday tagtok-tok-tok? Iti kasting nga oras ti rabi ay. Alas 10. Inak man lalo katanay. Naimbagarabiyo, tatang. Magandang gabi po. Peter, naglagaw kayo na sumangpad. Sino na ka, day? Tinasaya at pastrakan da kami pa'y tatang. Sige. Sumrak kayo. Agtugaw kayo. Tapno makapagsasarita tayo ang imbag. Agtugaw ka pa'y, Doris. Salamat. Tatang, iso ni Doris. Kaya na het ko. Insangpet kon, tagdan na kamin. Anya? Ay, Diyos ko, tila aramidam, anak. Pakawanin na kami, tatang. Mawatan kayo umot kat, day. Day, inayaw, ti dakila parikot, iti da ito nga inaramid mo. Kasla at daag sa sarita dita salas. Ay asino nga tadagita. Indak man kita ay. Rabrabi ay. Day, adamit gayam sa nga ililakay. Wain bakad. Naimbagarabiyo, nanang. Anak ko, ay simbangpot kamot gayaman. Di mo mat imbagbaga nga itatisangpot mo. Napay arabi ika simbangpot. Aguray ka. Ha? Kadwan ka day, asimbangpot. Wen, nanang. Iso ni Doris. Magandang gabi po. Ha? Oo, gabi na. Ay, Diyos kay, ay Tagalog, Mike. Ay, Jack maawatan ti sa una. Kwa, nanang. Makaawat basit iti Ilocano. Wen gayam. Ni Doris, ket kaayan ayat ko, nanang. Anya, kaayan ayat. No kasta, isutiga po na no apay asaan kan nga agadal. Wen, nanang. Kunak man no di kan agadal, taag trabaho kalangan. Angam nang isang patkamatan iti saan amaawatan ti sa una. Nagpigpido ka na itiray ka. Nasingpet ni Doris, nanang. Nasaya ti pamilya na. Damdamagat no nang pidutam kan kwa na. Bakit? Kadalak, nanang. Kuman nipakat, kinaburing nga mo. Kababay iti sa nga ilay. Awan to, bay na si Marot iti may sa lalaki. Saan kumakas tabakad? Kababayin ko nakmanay. Sabi, rabrabi ay. Mangnagdag iti karubat ang iwat mo. Ay, bay ama may babayin dadwa. Nanang. Awan pa'y ganas kan kapitar. Nadismaya kiti kasta unay itinay tingay naramid mo. Awan, sir Ben! Gahit ang nanay mo.
Pasensyakan, balasang kaw. Okay lang po. Hindi alam makisama sa tao yaon. Naintindihan ko po. May pagkabastos yaon. Kaya, pasensyakan, balasang kaw. Ayaw na makinig sa mga palawag. Sige, tatang. Siya kundi makamo amang ilawlawag iti amin kini Doris. Agi na kayon, tani. Mapan kami matan iti silid. Mangan kayo pa'y ano di kayo pa'y nangan. Awan tin na boy! Awan ti bagas! Naibusay! Ha? Tala, di yulatan, dengdenggan Awan ti inayaw. awirin! Wen tatang, siya kundi makamo kini Doris. Adamat gayam asawa ni Peter. Ngam parwarang lang nga awan? Ay, kwa, balasang ko. Ay, dinak ko Salawasaw kakit di abak-bakitan. Di mo matgayam matengul ti anak mo. Kas ka na sigurado magsasao. Kay-kayat mo ti umawat iti regalo. Sa umla ti agado. Awan matgayam ti mabalbalinam. Lastog abak-bakitan. Ay, balasang ko. Denggam ko mapay mo't ate, baga. Awan ti serbi ti amin. Tada asawa ni Peter. Dinak pabasulin Tajak mo't amo agasta. Aristo kakit di nga umawat iti regalo Ngam awan matgayam mabalbalinam. Manipod ita. Di kan umasidag apulos kanyak. Tama nga no singirak amin ngayon papautang kan inintad ko kanika. Puisit nga min dahito yung babae. Hay, babae! Sikat yung nagdadali ti arapap ko para iti anak ko. Patawarin niyo po kami, nanay. Patawarin, tarupam. No saan mo asinulisog ti anak ko? Awan ko matiparikot ita. Ampang kangamin! Umalis! Alis ka dito! Balik ka sa naggapuam! Ajablo ka kitday! Jak tumat la maawatan ti saom! Hindi ka pa'y nangintayag na si Morot sa lalaki! No di ka kat ampang at talaga! Makapal na mukha mo! Makapal! Maski ano pong sabihin niyo, naintindihan ko po kayo, nanay. Talagaan na puskol tiro pa day ta babae. Urayan niya ti araramidat saan lata pumanaw. Iso aparigatek kadagiti trabaho dito balay. Makonsensya ka kumamit, iti day tangar aramidam. Saan lang arudan nga reklamaw. Nakasingsingpoy. Di nakapulos tinangsitan, oray anya ti aramidam. Ay, basta jak kayat day ta akakalog. Dinadahil na ti arapap ko para iti anak ka. Kadjat tumaaklon ang manugang. Kasla nga dagsen ti dara ni nanang, kanagiti saan na akapulyan, Mr. Lonely. Saan na makaawat? Dayta, ti pagparparikutak. Anya nga ta ti rumbeng nga ramidak. Agyamanak, ti pagayam niya nagsurat, Peter. Pagayam a Peter, apresyarek ti kinapakumbabayo adwa ni Doris. Siguro nasaysayat no pumanaw kayo pailaeng iti denada ta palamiisan niyo pa ti amin. Isa etyo ti mangged adwa ni Doris. No matakderan nyo ti paragdennayo. Kalpasan na, ikagumaan nyo ti agkalaysa iti uray simple. Ipakita yo, agkabaalan nyo ti agpamilya, babaan ti panagtrabaho yo iti husto. Kat no kabaalan nyo ida atulungan, aramiden nyo, bareng makaamiris to ni nanang yo iti agkakasayaat amay pakita yo karakwada. Di pakasaritaan ngayon tay ikan biyagita kat naggapo ni pagayam tayo ani Estela ti La Trinidad Benguet. Dahito yung pakasaritaan kat naipatulod babaen ti text. Kunana, Dear Mr. Lonely, gayem ko ti may sa katrabahuan nyo dita. Isu nga in text ko langan ti pakasaritaan. Agtawin na kitaan iti 32 ket
agladladingitak ita, gapumot lang itin mismo nga aramid ko. No apaya kastoy tinakunak, isu nga rod tinak ita isaraysay. Bueno, gagayem, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni pagayam nga Estela. Ni, si kamat gayam, Rickson. Sige, umunag ka. Agyaman nak. Sige, agtugaw ka. Agyaman nak manan. Mabit lang, ha? Mga laak iti pagsangwanta. Saan ang Estela? Tinapatagkat sika. Amo mat siguro ti gagarak. No apay adda kita dito balayo. Wan, amo. Ngam, lading itak. Anya ka diti di mo paggustuhan kanyak. Ipaay ko amin nakasapulam. Di kanto agrigat iti denak no siyak ti pakiasawam. Amok data. Tadakit nga rod kabailan nyo iti biyag. Kan natalgad pa iti trabaho. Ngum awan mariknak apanagayat kan ka. Gapo ka di iti katrabahuam ngagnagan iti Rojan? Gapo ka di tanatataringam siyak? Saan nga iti data? Ngam nasaysaya at numang kita kan iti sa baling ayatam. Tay kapadpadam iti kasasaad iti biyag. Tay padam ana nga to tinagtang na nga adal. Ado dita ti mas napimpintas ngam siyak. Agpaiso, ngam naidu makakaragiti amin na babae anam amok. Talaga asikat ti pakarik na akit ayat, Stella. Agsaysayang ka laang iti panawon mo kanya. Panagkunakat saan. Tasanak mo't ngagsardeng. Aging ga iti di ka magunod. Aramirek ti amin. Tapno agtinag ka lang kanyak. Anya? Apaya nagbeat ni Rickson? Pinapanaw mo adagos. Ni, saan tatang? Apaya di mo pailangamin aklunan. Tapno agkalay sa kayawn. Agpangi nakamatlaunay. Saan apod no day tatang? Idi pa'y lang. Imbaga akong ti pangadang ko. Ngum agkarasublimat latta. Isong awan ti maaramidak. Imbagak lang arudan adyak kayat. Ngum dinak pa'y lasardengan. Saan ang makaaw-awat? Sika ati awan amuna. Tanapintas lang arudan agas at tidimtengken ka. Ngum di mo pa'y latukmaan. Itan apanawan. Aramatem tautek mo. Nuko na madi mo ay ayatan. Masursurong tumatlaang nga ayatan. Tatang, siyak ti masaknan. Iso adidak ko mainakaman. Kamesa, saan mat-ada kayo ti makiasawa? Basta, ni Rickson ti pakiasawam. Tanapintas tao ti masakbayam. Ay, good morning, my friend. How was your night? Medyo napuyatan na. Imay man ngaminan tay disturbo iti biyag ko. Talaga adinak saradangan. Disturbo, ha? Uy, apay naman na di mo kayat. Kat adamot itsura na. Adda ka ba ulanda iti biyag? Natalgad pa iti trabaho na. Diyak manam mo. Ngam talaga adyak kayat ni Rickson. Diyak kayat ti kinalastog na ni Daduma. Ay, amangan na day taaguran. Kat agtinag nga ayat. Anya? Si kamot tilay bagbagam. Ah, amokon. Ni Rojan ti kayat mo. Day Jaymot. Amok asan a seryoso iti bagbagana. Agpay sungagdat daton matlakan niya. Itulod nakpay numaminsan ni Jay Balay. Ngam, jak lapat yan. Kan may sa ob-obing ngam siya. Kat, uray man. No iso ti kayat mo, di aklo namon, tapno sardangan na kan ni Rickson. Jak ammo Sarina. Jak ammo. Oh, anya? Agoyok tan nga agawid? Wano, agapay pa panam. Kwa, umunakan tamapanak pa iti internet shop. Inakitaan no at the reply tay friend ko iti Japan. At dangamin papaaramid na kanya. Ah, kasta ka di? One friend.
Kan i-check ko matlaan dagiti daddo maa friends ko iti Facebook, ta ang mga nag-reply na. Agpalabasak iti oras ijay, tama siguradok amapan manan ijay balay ni Rickson. Ah, maawata kon. Kaya't mo timang liklik. Iso amapan kalangan ag internet. Kasla-kastan. Okay, makaammo ka nga rin, friend. See you tomorrow. Nag-reply nga agpay sa dagiti friends ko. Kan adapay dagiti daddo maadyak am-am mo akayat dati makigayam. Iad ko lataydan. Itala ang mat-anak kalagip manantoy kachat ko at taga New Zealand. Ay, na naka-online ita dito ang nakachat ko. Sigurado ang makita ko maiti webcam. Nagbayag mo tanda ito ang kachat ko. Kan, nilag-antirik na kan ko na. Replyak. Kasta mo tanda kitidad duma ang nag-message kanya iti Facebook. Kalpasan na, nagawit ako. Katsapay ko ma. Tadyak madanon ni Rickson, ijay balay. Ay nabarok, nagsaya at ka talaga. Noan niya laditan tigat gata nga mapara ka da kami. At dapay arak apara kanyak. Ay na, akiyaman akbarok Awanan niya man na tata. Pakaragsakak ter aramide. Ay, awan amo je pinutot ko. Tadi na amo timang kita iti pagsayaatan na. Di kayo madanagan tata. Maanusak ti manguray ti panangaklon ti anak yu kanya. Bayang barok. Ta siyak ti makaamo iti amin. Uray kita aklunan na kantumot laang. Imbagman ta nasurutan pa'y latidalan mo ang agawid da nga. Tatang. Apay nagladaw ka nagawid? Naguruuray ni Rickson tapno ang mom. Apay, imbagak ayang orayan nak. Talaga ka dingawan ang mom, Ngam kasto iti makunak. Aklunin mo, kat makikalay sa akan kankwada. Tapno nasayaat ka kanyak. Apay ka di nga idoron nyo launay di at tao kanyak. Gaputad da utang ko kankwana. Kat tapno di naalaan to'y sular kan tibalay tayo. Ta iso ti inkulateral ko. Iso makikalay sa akan kankwana. Anya, siyak ti pagbayad yo. Apay, nangaramatan nyo iti kwarta nga inutang nyo kankwana. Di ka nagdamag. Basta tong palam tibilin ko. Mas daawa ka talaga kan kay Stella. Apay ang nakikalay sa ka kan ni Rickson. Kat ko na madi mo kayat. Napilitan na gapo iti inaramit ti amak. Jak amo ang nagutang ni tatang kan ko na. Kat inkulateral na ti daga kan balay mi. Ha? Kat gapo ta saan ang makabayan. Siya kon timpasubo na. Ti dagas na. Jak amo no nangaramatan na iti kwarta nga inutang na. Anya? Kat, kumusta nga rin ti sitwasyon nyo kan ni Rickson ita? Nalami isakan ko na. Kat jak amo no masursurok nga ayatan. Ay, aganos ka, friend. Takas damat tinagbalin agasat mo. Masursurom tumatla siguro nga ayatan. Siguro, Sarina. Siguro. Kumusta kayo iti anak ko, Rickson? Nasayaat mo tatang. Ngupay mariknak latat kinalamis na. Angam, aramid na matkat di ti amin na pagrebangan na kanya kas asawa na. Kung ganyan tatang, madamag kuman. Apay ka di akil lahat nga imanugot ang nakikalay sa kanya ni Stella. Anya ka di tinaramid yun.
Impamuspusak ti amin. Imbagak nga dautang ko kan ka. No pay saan met apod no. Imbagak at isular kan balay ti collateral ko kan ka iti utang kao. Ket gapo ta imbagak ajak makabayad, makikalay sa kan tapno di mun alaan ti sular kan balay may. Isu matlagayam, tatang. Isu matlagayam. Mananabulan tinapalapas, manipod nagkalesa kami kini Rickson. Kat mapampanag nakakana saya at gayam ti kababalin na. Nadungupay. Iso nga ininot mat amatin nagtiriknakan ko na. Ngam kasladyak pa'y la maiparit na nga agayatak matan kan ko na. Stella, nakapalas ka ka din. Nakasaganan ti pamigatan ta. Mangantan. Kalpasan na, itulod kan iti trabaho. Sige, Rickson. Hello? Iho, kumusta kan? Kumusta kayo iti asawam ko na kuba? Nasaya at met, mama. I miss you so much, Iho. Apay, awan ka di panggap mo asumorot diti Amerika? Apay, di mo kaya tanti agsubli dito eh? Mama, makitan to. Alakit din, Iho. Uray, umuna ka, nga umay dito eh. Nalakilakati, panaka-i-process ti papilis mo. Sumarunod to lang ni Estela. Well, mama, di kayo madanagan. Tano makapagpampanunutak. Asikaso kadagos ti papeles ko. Masansan ti ipapan ni Rickson iti Manila. Agpakadamat kit di tunggal mapan ijay. Damagag ko man noan as asikason na ijay. Ngam mauna ak matagbain tunggal ganda tagdamag. May papan siguro iti trabaho ti as asikason na ijay. Dinasaya at nakon. Tapno jak maladaw iti trabaho. Oh, kumusta my friend? Kumusta kaya ni ti asawam? Nasaya at kanyak ta asawa. Nagbidutak anang husgay di kankwana. Iso ana sorsorok matan nga inayan. Nupay awan ti panagayat ko iti kankwana. Husto pa'y lajay kunakkan ka idi. Ati guram kankwana. Kat agtinag nga ayat. Wan nga rod. Yung mabainak amang iparit na iti panagayat ko kankwana. Ay na friend, pride mo laday ta. Iparit nam. Ibagam nga ay ayatemet kan ti asawam. Sige ka, amangan magbabawi kan to. Rickson! Ni, awan matiti silid ni. Kunak na simang pweten ta nakalukat mati main door. Ni, anya na ito'y papel anay parabaw iti kama mi. Masak man. Dear Stella, ladingita tadyak nakapagpakadakan ka iti personal. Awagan ka kuma ngam nasaysaya atan ti kastoy. Pumanawak tabarang iti daytoy nga ipapanaw ko ket maamiris mo anapatagak gayam iti biyag mo nga ay ayatan nakmat gayam. Rickson. My God. Api nga itapay ti papanaw mo. Itapay ta kayat ko nga iparik na kan ibaga ngay ayatan ka man. Pasol ko matlang. No apay-api manaw ti asawag. Juan, pasol. I'm Mr. Lonely. Pabasulat ti bagik. Iti ipapanaw ti asawak, Mr. Lonely. Agladlading itak, gapoy ti napasamak. Addan iti balasyo taaw ti asawak. Amok apapapasan nak,
tadi meten imaw awag, wano nagsurat man lakuma. Uray ti internet kat awan meten ti message na. Ngem mangnamnamak palaeng asublian nakto ti asawa. Bueno, pagayam Stella, di ka mapukawan iti namnama. Ikararag mo iti Diyos, asublian na kamatlang ti asawam. Mabalin na kayat na laeng nga agamiris ka. Kat no maadan kayong tupay iti gundaway, kuno adan to komunikasyon nyo iti tunggal maysa kat may pariknam. Maaklon mo ti asawam, anayimpuswan met ti paragbabawim iti araramidam kenkwana, dakkel ti posibilidad na asublian na ka.